баласқа үй алып беріп отырсың, шүнен қауаңдашсың не? Біздің үйді мен өз қолыммен салам. Ал да өз қолыммен салыш керек болчу. Азыр заман башқа да. Аз келгенде бұл жерге аргайсын сүйлөбө. Мен сүйлейм, мен чечем. Сен шешесің. Biz балабызга үй алып берели дедик элек. Жанагы Көкжар плюс комплекс дейби ошол жакта. Албетте бизде 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү жана 3 бөлмөлүү квартиралар. Бизге 1 бөлмөлүү жетет. 1 бөлмөлүү квартира 44 квадрат метр. Квадрат метрдин баасы 33.330 сом. Арзан турбайбы, Ай, бізге де бір бөлмелі квартира жетпейді. Біз келіп қалсақ балабыздың үйіне қонаққа қайқа жатамыз? Алдан кийин турбайың, кайра үйгө барып жатасың. Қайыр үйге барып жатпаймын, мен баламқына келгенде мен жат деп ес салшын. Балабыз деген шеріне өткізіп кішіне ойланып көрмейсің бе? Биз 3 бөлмөлүү албай калдык. 3 бөлмөлүү квартира 81 квадрат метр. Баштапкы төлөм 30% төлөп, калган 2 жылга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Мына. Кыйракпын. Жана ошондой эле бартер түрүндө автоунаа менен да төлөсөңүздөр болот. Автоунаа менен? Сен машинаң бар, бер. Алдан кийин турбайың, мен жөө жүрөмбү? Не? Еш нерсе болбойт, башың аман болсо машина аласың. Эже эмне деп чечтиңиздер? Эже деп менден сурайсың да. Мен чечпейм биздин үйдө. Шеф чечет. Биз 3 бөлмөлүү үйдү алмай калдык. Ана машинаны да бермей калдык. Мен машина документтер бар эле. Рахмат. Мен балам бар. Таанышып сүйлөшүп көрбөйсүң? Көкжар плюс турак жай комплекси, ишеним жана сапат.